Abategetsi ba Somalia bakeka ko umwiyahuzi ari we waturikije bombe ku biro bya meya wa Mogadishu igahitana abantu 6 igakomeretsa n'abandi benshi. Perezida wa Tunisia Beji SBC wabaye wa mbere watowe muri demokarasi y'icyo gihugu yitabye Imana afite imyaka 92. Umuyobozi w'ingabo za Sudani ari mu basirikare benshi batawe muri yombi bakekwa gukora kudeta. Hari n'abandi ba ofisiye bo mu ngabo n'abandi bashyigikiye abatwa cy'Isilamu bafunzwe. Muri Kenya abantu bigaragambyaga basaba ko isosiyete itanga umuriro w'amashanyarazi yahagarikwa, basakiranye na polisi ibatera imyuka ihuma amaso. Naho leta y'igihugu cya Israel yatangaje ko mu mezi 4 ari imbere izatangira kohereza mu Misiri gazi yo gucana.